kafe kaji pegadak long di Nabi hanjur terbile lenyan sujud batuhan mekalam ngan ilahi Allah Nabi lake batuhan bemenang dalam perang sabi lenyan Nabi ne cencang neregam pedeng sakti Allah Nabi na yupeh gendrang tanda perang si kafir Allah batu joblah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya neyu perang si Yahudi Allah kafir kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah sigana sentak kafe dalam tanah kaji bersihkan kafe yada dom pinsan kalan Sayyidina Ali Allah kafe yada dom jiplung takbir pun berkumandang bendera Islam maju dalam perang sabi Allah Nabi na yupeh gendrang tanda perang si kafir Allah batu joblah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya neyu perang si Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah Ali bin Abi Talib geangkat je ke pahlawan tegahana bandengan Zulfakar ge penari Allah nasib di Abu Jahal musuh orang Islam mati dalam perang Badar sinan kata titik bangkai Allah Nabi na yupeh gendrang tanda perang si kafir Allah batu joblah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya neyu perang si Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah budak Abi Zubaidah berangkat ikut Nabi atuh gudana pasang maju dalam perang sabi siton Nabi dalam perang pedang agama Allah pedang agama Islam sayang kawafut Nabi Allah Nabi na yupeh gendrang tanda perang si kafir Allah batu joblah Ramadan 2 tahun hijrah Nabi perang Badar masanya neyu perang si Yahudi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah kafe kaji menghimpun kaji glong jika pong Nabi Allah